Merci beaucoup. Bonsoir. Comment ça va? A ver, non estou louca, é que estamos na Bretaña francesa, para quen non o saiba, vale? E nada, que tudo ben, por aquí estamos contentísimos, chegamos ao límite, porque eu digo cho eu, está gravando moitas cousas aquí, aproveitando a viaxe, que para quen non o saiba, viñamos porque estamos propostos a uns premios aquí en Camper, nos Celtic Media, e nada, iso que estamos aproveitando para gravar un montón de cousas, que non paramos, viñamos agora de cear, e por fin estamos xa para o directo, así que nada, estou me dando conta eu que non vexo ao Rodrigo, porque resulta que non estou nin... Hola, Rodrigo! Olá, Esther! Como É que está? non Tudo estou nin bem? registrada na mierda esta, señor Estás CRTVG. boazinha? Non estou dentro... Estou rara, é que... Estás Bueno, rara? non pasa nada. Olha, então Sí, diz-nos lá, claro, é que non vexo estás a na merda esta. França, Ai, estás na bela França, na zona da Bretanha, estou. estás em Quimper, como é que tu dizes, como é que se Oiche, diz pode ser Quimper todo... em francês? Camper. Tamén vos podo Camper. estar mentindo, en realidade pode ser que sabes, que estea nun hotel en Galicia. Não, Pode ser não, tudo não, mentira, isso non, porque digo eu. nota-se pela almofada. A almofada tem um toque Nota-se francês, pelo essa almofada sotaque. aí. Bonjour, camper. Olha, que língua é que tens falado? Eu Era uma estou... dúvida que eu tenho muito grande, desde que chegaste até agora, que língua falas com eles? Pois mira, falo a lingua de intermediario señor CRTVG, porque eu non sei falar francés. E eles não sabem É falar dicir, galego? ai, a ver, espera un segundo, que estamos tendo problemas de conexión. Como estou conectada aquí, chico? Hã? Tu vesme ben? Mais ou menos, já tiveste melhores dias. Pois eu estou conectada, como me manda aquí o señor CRTVG, non hai outra forma. Que queres que faga? Pois Então, nada. na França, na grande França, não há internet de jeito, ó Esther, tens que fazer uma reclamação. Aí na Non Bretanha. hai. Claro, Opa, claro, temos que fazer. pois é o Olha, que teño, non teño outra não forma. dissemos boa noite aos galusos. Os galusos! A ver, veña, imos Olá, volver a empezar este directo, que galusos. empecé moi nerviosa. Veña, a ver, 3, 2, 1... Opa, Rodrigo! Olá! Como se Olá, va? Hola, Esther! hola, Como galusos! está? Hola, Olá, galuas! galusos! Que tal? Ai, a ver, vese Então, ben, Esther, non te amores, agora vale, foi perfecto. melhor. Agora foi melhor, foi melhor. Então, bueno, Então, conta lá, há quantos dias é que estás em mirade, Quimper? si que estou en Francia, ves ali a Torre Sim, Eiffel? isso é super França. Non é? Isso é uma escada de incêndio aí de um apartamento Falta-che unha qualquer, boina para pá. seres estar totalmente francesa. E uma baguete, tens de pôr uma baguete no braço. Que che estaba explicando eu? Conta. Teño algo moito máis francés que xa vos ensinarei despois. Ui, ai, é o quê? Ui, xa verás o que armamos hoxe, croissant. xa verás, Tens que a cabeza non croissant. para. No, algo moito Palmier. mellor. Algo moito mellor. Estou rodeada de cabras, estou me estresando. Este non é o meu hábitat. Dios. Teño aquí a roupa para mañá para ir recoller o premio. Si non o dan, si non, pois xa nada, xa vou desnuda. Non, deixame dicir unha cousa. Então, mas estavas a dizer, há quantos dias estás aí? O que é que visitaste? Como é que falas com eles? Conta-nos tudo, conta. Conto-che. Bueno, antes de nada, déixame dicir que tiña eu razón, que viña falando co señor CRTVG e dixenlle, eu xa sabes que de por si no apuntamento lusófono non me poñas cara rara, Rodrigo. Eu quero ouvir o que é que tu vais Rodrigo. dizer, estou muito curioso.
Vale, pero vês-me ben, escoitas-me ben, non? Hola, sí. Com um bocado, estamos-nos a ouvir um ao outro com um bocado de atraso. Por isso é que quando acabas de falar, eu fico algum tempo assim, porque ainda me está a chegar a informação, estás a ver? Está com um delay. Como é que se diz delay em Vale. galego? Olha, frisou. Não era preciso mostrares um delay tão grande, Esther. Era só como é que se diz. Retardo. Retardo? Ahora perdinte. Chao. Bueno, isto é Voltou. Nada, iba... Non sei que está, porque eu sigo falando, vale? Logo... Sí, volveu. Que viña eu falando co señor Cerretuga antes de contarche tudo o que fixemos, pero fixemos moitas cousas. Entón, eu viñame dando a risa do sono que lle chamo eu, que é que despois dun día super que fixeches moitas cousas e tal, ves super cansado, e co sono, e co cansancio, e con todo, pois dache risa do sono, non? Entón, voume cargar todo. Bueno, dixenlle ao señor Cerreto Vega, eu normalmente, que pasa? Claro, non sei o que está Estou a pasando. ver Bueno, eu sigo falando, vale? o Fab Eu Mo a normalmente... dizer que tu estás a 8 bits. Estás com... Sí. Mas estás linda Pois, mesma. é que Mesmo fago, em 8 é que non bits sei que vou estás facer. muito E se me bonita. poño desde un... A ver, que tal? Olha. Amigos, coitadesme. A ti sí, tu estás ótimo, Carlos. Cal é o problema? Pois non sabemos que Esther está conectada a non se sabe onde que. Vocês estão no mesmo quarto do hotel? Non estamos no mesmo hotel, pero estamos en cuartos diferentes. Tu tens o quarto non onde entendo. deste um Non quarto entendo para que lle pasa a Esther. Esther. Entón, intentar... imos facer unha cousa, Esther. Apágate non e volvete Carlos. conectar. Non me está escoitando sequera. A ver, espera. Ligar para o telemóvel, Voulle mandar unha mensaxe, a ver se me Nós escoita. também. Malta do chat, digam lá o que querem escrever na mensagem para a Esther. Sí, quedo eu. Veña, desconéctate e volvete a enganchar outra vez, porque aí hai un problema de conexión, lógicamente. Bueno, voume Porque desconectar pola tarde fixemos probas e aquí. funcionou. Veño Veña. agora, vale, Sim. Olha, podemos mandar uma mensagem todos à Esther. Vamos dizer à Esther: Esther, estamos com saudades. Tuas. Anda! Vou mandar assim: Esther, estamos com saudades. Anda. Pronto, claro, vou-lhe a mandar. ver. E então, Carlos, tu também estás aí na eu Bretanha? estou aquí tamén, o que pasa é que eu non pensaba entrar porque non corresponde, quero dicir, o interesante é o que conte ela, que está tendo a experiencia, aínda que en realidade estamos os dous, bueno, pasando bomba, Quero dicir, olha, eu tenho uma pergunta que te vou fazer a ti, porque a Esther nunca conta a verdade nisto. Ela diz sempre que ninguém a reconhece, mas já muita gente a reconheceu aí, já lhe pediram muitas fotografias, está tudo louco com ela. Não. Aquí ainda está por conquistar este territorio, ainda é complicado. De feito, mira se é complicado facerse popular aquí en Francia, que a nosa invitada de máis adiante saiu nun programa de moitísima audiencia pasa desapercibida, Pasa desapercibida. Co cal... podemos dizer... Não vamos dizer quem é a convidada, mas o programa podemos dizer. Diz lá de que programa é que ela vem. Sí, o programa é Eurovisión. Entón, imagínate. Cunha audiencia espectacular de miles de millóns de persoas, a súa cara viuna medio mundo, participou na preselección francesa e foi elixida en Francia, xa o dixemos no Instagram, teñen razón aquí. Vai nos visitar ás 10:30 da noite Marine, que é a tanxugueira bretoa que fala galego. E non só é que fale galego, senón é que fala galego case perfecto, Rodrigo. Melhor que a Esther? Que? Melhor do que a Esther, não acredito. Non, mellor que Esther non, pero pouco lle falta, Porque, en serio, ¡ostras! Estávamos a dizer que alguém falava melhor do que a Esther galego e o espírito da Esther mandou a bandeira abaixo. Sí, eu creo que Esther se está revelando, de alguma maneira. Ups.
Ups, Esther, desculpa, Esther. Está revelándose, pero eu non sei que pasa que non te ha entrado. Porque mira, entra así, Olha, está mira, está aqui. como... Mira, está Olá. fatal. Pero que Estás pasa? fatal, tía. Por Estás qué? fatal. Tes unha meiga. Imos facer unha cousa. Imos intentar que entres directamente desde o móvil, Esther. Colle a Estou no ligazón e entra a través do móvil directamente, porque estamos aquí móvil. perdendo o tempo de mala maneira. Estou no móvil. Estás no móvil xa? Sí. E esa é a calidade de que tes? Não. Que telemóvel Espera. é que a TVG deu à Esther? Oh, Pero pá, estamos- temos que arranjar um telefone melhor. Estamos no mesmo lugar. Mas se calhar Espera. ela está com o Wi-Fi. Estás com o Wi-Fi? Quita o Wi-Fi. Quita o Wi-Fi. Quita o Wi-Fi. Não se diz Elimina quita. o Wi-Fi, Esther. Não se pode dizer quita, ó Carlos. Ah, non se pode dizer quita. Não, em galego diz-se quita. É Não, mellor. Sí, perfecto. Ahora perfecto, tía. agora sim. Porque Tiñas ahora o Wi-Fi... Estaba o wifi posto. Ah! Creo que Opa, vas ter que Esther. dimitir, amiga. Mira, Mira. Vas ter que dimitir ou algo, Tanta hoxe, Tá Non sei, muito melhor. ainda ves con un pouco de atraso e un pouco a trompicóns, pero bueno, eu creo que a conexión está un pouco mellor. Vou poñer Procura non moverte moito porque, en fin, Vale, espera. Vou Não poñer podes isto no- dançar, Esther, não podes dançar. Oh, aquí no chat están queixándose de que en portugués non se pode dicir nada, Rodrigo. Não, mas eu pensei que em galego não se dizia quitar, dizia tirar. Não, é quitar. Non, quitar. Nos poñemos e Eh. quitamos. Vocês non quitan nada. Nós tiramos, pomos e tiramos. Que Põe o significa carro, quitar tira en o carro. portugués? Tirar. Tirar. Pero quitar existe. Vocês dicen quitar? Não. Non, nunca. Só se for. Pode-se usar, mas não é correto. É a maneira de falar dos miúdos. Ok. Mas vocês Bueno, podemos tirar dar por também recuperada, dizem. Esther. Não. Ahora non se che ve ben Ah, a cara. podedesme devolver o meu... Grazas. O teu que? Temos Veña, que ver a tua desaparezo. cara. Seguides Esther. vos, veña. Ahora sí, esperando Ok. para falar. Até já, Carlos. Oh, Bueno. Esther, estás de volta. Oh, é que, a ver, aquí mando eu, É que eu non sei que facedes quitando o programa. Foi o Wi-Fi. A culpa não foi nossa. Xa, é broma. Ai, que casi se estampa un páxaro contra a ventana. Olha, estou a dizer que estiveste em Portugal esta semana. Sí, agora te conto todo. Eu quero muito saber. Vá, começa a contar as novidades, que eu estou curioso. Vale, o que pasa é que no móvil vai ser super pequeniño todo. Bueno, é igual. Mandas tú, Rodrigo, vale? Ainda mais pequenino do que eu. Non, tanto non. Mas então Bueno. vá, conta lá, conta-nos. Como é que está a ser viagem aí? Ah, já sei porque é que estiveste em Portugal, porque eu vi no Instagram. Vieste cá para apanhar o avião para aí. Sí. E comeste o quê cá? Non comín nada, tomei un café. Só? Oh, mas Mira. a que aeroporto é que foste? Vou te contar toda a aventura, vale? Conta. Non teño cascos, entón a ver se lle podo poñer isto ao máximo. Vale, Ok. perfecto. Comeza a aventura do Día Who do camiño a Bretaña francesa. Bien. Arrancamos. Xa non sei nin o que digo. Bueno, marchamos de Santiago. Partimos a que día estamos? Estás a fazer a revisão das vogais. Cansa, xa lle dixen aos señores de Retuega que este directo iba a ser de tontería pura e dura, porque eu cando estou cansa ainda estou máis parva. Así que, bueno, en fin, arrancamos o martes onte ás 9:30 da mañá de Santiago. Bueno, a que hora pensas que chegamos aquí? Chegaram 9:30, 10:30, 11:30. Conta. À 1:42 da tarde. Aqui. Camper. Aí em Camper, às 5
1h32 da tarde. Sí, conta. Mira, marchamos eso, ás 9, chegamos ao Porto de aí a 2 horas. O sea, ás 11:30 xa estábamos no Porto. Tiñamos o avión pa 1:30. Chegamos a París, o sea, fixemos o Porto París, chegamos a París, non sei que hora era, 4 e pico. 8, non tiñamos o seguinte avión. Entón, pois nada, estuvamos gravando TikToks. Ficaram onde? No aeroporto? Como? Sí, no aeroporto. Ficaram no aeroporto? Sí. Collimos o último voo, que ainda encima retrasouse, e saliu ainda ás 9 da noite. Así que chegamos. Mas de onde? De Paris? De París. Para onde? De Paris até onde? Para Quimper. É mesmo até aí, ok. Chegamos aqui ás 10 e pico. Tudo mal. E chegaram, entraste no quarto do hotel a que horas? Quase meia-noite, não? 11:30, uma coisa assim. Sim. Que grande dia que isso teve. Mas explica-me lá uma coisa que eu não percebo. Se tu vires no mapa Quimper e Santiago... de Santiago, já. Quimper e Santiago estão tipo... Santiago aqui e Quimper está espelhado... pronto, se estiveres a ver de frente aqui, não é? E tu foste daqui para aqui, para depois ir daqui para aqui, para depois ir daqui para aqui. Sim. Devia haver voos diretos de um sítio para o outro, e assim. Pero aqui estamos indo... Não era? Estamos gestionando o jet privado para o Digo Show. De momento ainda não o conseguiram. Com a tua cara, à frente do avião era a tua cara e a ponta do avião era o teu nariz. E eras tu assim, Sim, o avião assim. Boa ben, boa seguro, Digo eu. Bueno, boa eso, a falar bem. É bastante feo, para que mentir. O único bo é que ainda gravamos cousas. Bueno, e ademais non vimos só os do Digo eu, porque a Radio Galega tamén está proposta para premios mañá, e ben Marcial Monzo, que é un compañeiro do que ti coñeces de Kiko Novoa. Sim. Ele vem de barco. Como vem de barco? Non, ele vem con nós. Mas ele apanhou os mesmos voos que vocês? Juntos. Entón fixemos a dele, porque ainda que traballamos no mesmo sitio, apenas coincidíamos. E bueno, é simpaticísimo Marcial. Mais do que eu? Non, nada que ti, Rodrigo. Opa, fogo. Mas diz-me lá, vocês foram até aí, demoraram muito tempo e gravaram TikToks. E depois chegaram. Foram comer ou não? Quando? Donde? Em Quimper. Quimper. Chegamos a ducha e para a cama. Cara, noite. Então tu não comeste desde as 9:30 da manhã? Eu estou muito preocupado, porque a sério, eu quando faço viagens, eu tenho que ter sempre definido onde é que eu vou comer. Aqui ou aqui. E o que é que se come em cada sítio. Tu não comeste nada. Eu tamén necesito saber os horarios eu son como un bebé, necesito comer e dormir, senón estou tal que así, de parva, sabes? No, sí que comemos, pero a ver, comemos en París ás 4:00. Ok, boa. O que é que comeram em Paris? Que eu estou muito preocupado, eu quero muito saber o que é que comeram. Hamburguesa. Patacas e xeado. Já podes imaginar onde comemos. Então vocês vão a Paris e comes patacas com hamburguesas. Estás me fundindo na miséria. Eu estava contenta e agora estou dizendo, pero que merda. Comeste no aeroporto? Sim, comemos no aeroporto. Ok. Que mais? E as pessoas são muito simpáticas, as pessoas diziam todas no aeroporto: Bonjour, madame, oui, ou não? Falam com o micro aqui metido.
antes de baixar do avión, que non se lles entende nada, sabes? Oh. E as pessoas aí são simpáticas na Son, França em geral? pero eu farto-me de dicir merci, merci. Eu así, merci, merci. Yo, señor Ceratubiga, bla, 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 bla. Eu, merci. Que máis? Olha, mas os prémios já começaram ontem, ou não? Sí, a ver, sí, imos ao bonito, porque a verdade é que levamos 20 minutos e todo foi catastrófico, así que, de verdade, estou ben, tranquilidade por min e pola TVG, estamos todos ben, comemos, dormimos, está tudo correcto, non vaiades pensar. Bueno, pois, o festival comezou hoxe, ou onte pola noite, non, eu non sei, eu onte fun dormir, non sei se empezou onte. Não foste conhecer a noite aí a um bar na Bretanha, dançar músicas. Foi Marcial. Marcial Mouzo foi, porque Marcial é máis, o sea, de mentalidade é máis novo que a min. E eu dixen, eu vou a ducha para a cama, que estou reventada. E ele foi, e gostou? El, sí, é que apenas nos vino agora cenando, non o volvín a ver. Estou casada co Digo Cho eu, entón, desde que me levantei ata agora, estuve facendo cousas do Digo Cho eu. Oh, por isso é que tu estás nomeada para tantos prémios, porque tu dedicas-te a 100%. Portanto, então, mas isso é muito bom. Isso é muito importante. Vou-te contar. Conta. Bueno, levantámonos. Bueno, xa vale de falar de comida, non? O sea, agora ímonos focalizar no importante. Pode ser, pode ser. Vale. Mas quando contares o dia de hoje, tens de dizer o que comeste e onde também, juntamente ao dia. Como que comín? Hoje. O que comín hoxe? Sim, mas conta ao dia desde que acordaste. Mas não te esqueças de dizer o que comeste. Vale, bueno. Ok. Levantámonos, almorzamos no hotel, fomos ao sitio no que é o festival, acreditámonos, e había unha excursión. Aquí, por certo, chegamos tarde. Mas a excursão não era para ir até Santiago a pé, não? Non. Imaginas, era para volver coller o voo e facer o mesmo, pero de volta. Non, vamos un poquinho tarde a excursión, pero seguido escollemos. É que, a ver, eu non entendo. A excursión era ás 10. E arrancaron ás 9:30. Pero que é iso? Espera, mas às 10, hora portuguesa, hora francesa, hora Bretanha? Esa, que é a mesma que a galega. Non sabes. É que todo mal, é que todo mal. Pero bueno, non pasa nada. Collemos, fomos a ver Camper. Non quero interromper. Non quero interromper, pero estou interrompendo, de feito, non? Carlos, todo mal, chico. Non está todo mal. Está todo ben porque se demostra que a conexión está ben a través do módem do móvil. Entón, imos facer unha cousa. Ímolo deixar aquí en alto porque eu o que quero é que agora, ás 10:30, cando veña a nosa amiga Magín, a túa conexión sexa maravillosa. E logo, claro, que... Entón, o que eu che propoño é sai de aí, vaite. Conéctate a través do PC, pero só coa conexión do móvil. Desactiva a wifi e conéctate só... Xa estaba así. Pois é que estás perfecta, tía. Entón é pena porque non está entrando audio guai, non está entrando, sabes? E como isto vai quedar para a posteridade, que vas falar ca tanxugueira... Sabes o que pasa? É que isto é unha coña. Parece que estamos ensaiando. Sí, pero nós probamos isto, pero ás veces pasan estas cousas, non pasa nada. Estando igual. Vale, entón, mira, voulle contar eu a parte cultural, a parte aburrida a Rodrigo, do que é Camper. E ti mentres vas te conectando e así xa volves como unha estrela mundial, entendes? Veña. Universal, porque o Mundial já ela aparece agora. Quando voltares, voltas Universal. Mira, imos poñer a Esther con cara de pena, a total, mira. Sai un momento e entra ben, que temos que escoitarte ben e verte ben. Mira, eu quedo aquí, aparte fago unha visión maravillosa do armario. E mentre se encendo falando, podo? Sí, podes. O que pasa é que eu
Eu creo que é mellor que escapes. A Esther Porque vai não haber quer momentos deixar o programa sem ela. A Esther tem medo. É meu. É meu. É meu. Veña, prova. Pero non, estou desde o meu móvil, así que agora collo outro. Tú tranquilo. Vamos seguir falando. Veña. Sí. É que o que quería era que entrases a través do PC, porque así ibas a entrar mellor. Para poder É facer. que se entrecorta o son, ás veces non se escoita o que dis. Entón é un pouco, sabes? Nos fixemos probas pola tarde, Quero dicir, a ver, que non pensa a xente que isto está aquí improvisado. Fixemos probas e todo ia ben. De feito, mira, eu estou Mas tan mal que non acontece, teño... olha, é um bocado o que aconteceu quando eu estava no barco. Quando fizemos as Claro, provas à tarde, estava claro, ótimo. E claro. depois, quando me liguei à noite, estava horrível a conexão. Mira, de feito, a ver, non estaba previsto que eu entrase porque mira eu con que pintas entro. Estás Sabes? ótimo. Estás parecido comigo, estamos assim os dois. Sí, estamos os dois así de camisa, non sei que, Estás a tal. ver? Estamos os Entón é dois un pouco bonitinhos. confuso, entón. A ligazón. Mira, mentres Esther está aí mirando a ver que narices pasa ca súa conexión. Non me Que? Non quere. Mira, contache unha cousa macabra que nos contaron na excursión de aquí. Conta, Vale. mas foram à excursão ou não, afinal? Fomos. Pero Atrasados, nada, mas foram. un pouquiño nada máis, un pouquiño. Ok. Mira, resulta, bueno, esta cidade é preciosa, vale, sobre todo a zona bella. Hai que dicir que as cidades francesas están super ben coidadas, vale? E coidan moito do seu patrimonio, que nós tiñamos que facer igual, que ás veces non cuidamos o que debíamos de facer, vale? Vale. Entón, resulta que esta é unha cidade que ten moitos anos de antigüidade e tal, e comentaban que unha das rúas chamábanlle a Rúa dos Carniceiros, que en portugués non se di carniceiro. Dice... Podes dizer carniceiro também. Carniceiro diz tamén? Os que matam. Sí. Non. Não. Os que venden a carne, como é que se diz? Talhante. O tallante, bueno, ves? Eu sabía que tallo. Vocês é era... carniceiro? Sí, nos dicimos carniceiro. O carniceiro cá é o que mata. Non. Fazia... Não. Non. Aí não. Aquí non. Vale, aquí hai... Claro, então, mas como é que se vende o sítio onde se vende a carne, como é que se chama? Carnicería ou carnizaría. Vale. Ah, ok. Pois cá é vale. talho, talhante. Claro, Okay. Para nós un tallo é outra cousa. Non é iso. Vale. É un corte? Entón, non. Sí, teria que miralo, pero é outra cousa, vale? Nos non utilizamos tallo como sinónimo de carnicería. Entón, resulta que nesa rúa chamábase Rúa dos Carniceiros, porque resulta que había como 14 ou 15 carniceiros só naquela rúa. E resulta que era unha rúa en pendente e o matadoiro estaba na parte de arriba de todo, vale? Da rúa. Sí. E resulta que estaba deseñada a rúa para que os carniceiros e os que mataban os animais saíse o sangue todo pola rúa e que fose parar ao río. Que che parece? No río? Acababa todo o sangue no río e as vísceras e todo. Sí. E depois a água dentro de casa, quando abrias a torneira, era a água do rio também. Sí, non sei, era un pouco así desagradable. Ou ias dar um mergulho, mas aí em Camper, Sí, en Camper. Oye, creo que xa está Esther, Espera, voulle dar paso, a ver, espera. Ei, que? Ben, como estás? Olá. Estou enfadada! Pero estás perfecta, mas agora tía. está perfeito. Pero agora estás ben. Tú vacílame. No, ahora estás ben. Ahora estás Bueno, aí radiante, pues como tens que estar. Bueno, Agora tu vese fatal, pero bueno. No, vese ben. Bueno, Agora podo retomar o meu programa, gracias. Sí, marcho. Chao. Sigue No, contando. podes quedar. Que queres ti, que mira como estou que pintas teño. Vale. Que pintas teño, te meches así todo o día. Xa, por iso te digo. Non tomou banho, Carlos. Pero isto está todo ás escuras, un desastre. Veña, quedades bolos dous. Veña, chao. Veña, chao. Beixiños. Bueno, ora, era broma de que o programa é meu, que a ver se alguén vai pensar que son parva. Bem-vinda de volta, rainha. Diga Roru. A rainha de Camper. És a rainha da noite. Será a Olha, mas então conta lá. Foram lá àquela rua dos carniceiros beber o sangue que descia? Que noxo. Estivemos seguindo a visita guiada. Sí. Vimos, bueno, contaronnos así anécdotas como a que estaba contando Carlos.
Mas a visita guiada era os participantes, os nomeados do Sim. programa? Do- Então tu estiveste com todos os outros? Sí. Ok. A ver, aquí ven xente de todas de todos os sitios celtas, por eso se chama Celtic Media. Entón entendo Das que nações viñan celtas, sim. representantes, eu non falei con ningún deles, pero porque cada un estábamos seguindo a guía, entón Sim. pois eso. Pero entendo que sí, que eran representantes das televisións que participaban no festival, que estaban propostas para premios e demais. E imagina, para além de teres as nações celtas, também tens outros sítios do mundo onde se tenta representar uma língua que não é a língua oficial do país. Nesses prémios, certo? Pelo que eu estive a perceber. Sí, a ver, sí. Ou seja, como no caso tens o programa, o Digo Show é porque é galego, porque tem uma intervenção histórica celta também, Sí, mas porque luta pela língua galega. sí, a Porque ver, a Galiza entendo não que faz parte das nações celtas, pois não? claro, o sea, Galicia ten unha parte celta, de que estuveron aquí os celtas, pero Sim. non forma parte en sí dos sitios que son celtas a día de hoxe. Sim. Entón, pois, entendo que o festival tamén un pouco o espírito do festival é iso, a parte do tema celta, pois tamén o tema das linguas minoritarias ou minorizadas. Ok. Bueno, que máis? Então Eh, conta ao dia. sí, eso. Pois nada, estuvemos de excursión, acabou a excursión, estuvemos gravando unhas cousas porque estamos facendo TikToks, estamos facendo unha reportaxe super chula sobre o Bretón, estamos facendo ao mesmo tempo como un making of do que non se está vendo da nosa viaxe, que como podes imaginar son moitas cousas graciosas, porque xa só o que a odisea de viaxe, pois xa imaxinas. Son eu basicamente en todas partes dicindo: "Ola, agora estamos aquí, agora imos facer isto", Podes fazer basicamente é uma isto. música com isso também, e o videoclipe dos sítios onde Sí, passas. claro. E que máis? Acabamos de gravar e fomos coller un coche, porque collimos un coche aquí para movernos, porque fomos ata un sitio co que está relacionado á invitada, que xa a desvelastes, non? Xa non é sorpresa. É que Já não ves é. que me quitades as exclusivas. Pois fomos ata Ren, que había 2 horas e media de coche. Podes imaginar como estamos hoxe tamén. Despois Ren. Como é? Ren? Rennes escrito. Rene. Rennes. Ok, que fica a meio caminho de Paris, portanto, ok. Está lonxe. Não é? Não é? Yeah. Está Entón, longe, está. collemos o coche, fomos ata ali. Hum. Era para comer antes de facer a entrevista, pero non puido ser. Entón fixemos a E entrevista. desmaiaste. No, porque Ah. o coñecer a rapaza esta, bueno, xa revivín de enerxías, foi todo top, a verdade. Estudamos con ela, super agradable, de verdade. É que foi moi forte, porque primeiro, coñecer en persoa a unha participante de Eurovisión e aparte que fixamos a entrevista nun sitio moi chulo, así sentadas as dúas, eu estaba dicindo, pero que está pasando? O sea, estuve aquí ao teu lado falando contigo en galego, ademais, o sea, a rapaza falou en galego toda a entrevista. Pois o Carlos disse que ela fala melhor galego do que tu. Vou-me enfadar hoxe, O Carlos disse isso. O chat pode confirmar que ele disse isso. Bueno, pois casi, aí andaremos, porque fala moi ben ela. E foi super simpática, atendeunos Carlos non dixo iso en maiúsculas, que quede claro. Entrevistámola, gravamos así varias cousas con ela, tomamos algo con ela, bueno, ela fantástica, maravillosa, querémola un montón. E aparte super humilde, non? Porque, a ver, que é unha estrela internacional e Tu quedou como tamén. nós. Bueno, non, eu internacional non. És. Na. É iso, que estaba paseando por aí connosco, tomando algo, contándonos, eu alucinando. E logo collemos o coche, 2 horas e media para aquí, o sea, hoxe 5 horas de coche.
Viñamos aquí, probamos isto, funcionaba ben, fomos cear e acabamos de cear a 5 minutos de empezar o directo. O que é que comeram? Pero tú, a ti que te importa? O meu foco é muito a comida. O que é que se come e o que é que se faz nos sítios. E aí comeram o quê? Não vais dizer hamburguês outra vez, não? No, ceei unha ensalada César. Moi rica estaba. Que? Tu vais à França, à Bretanha, aqui Mira. Campar, e vais comer em Campar, en toute la salon Césaré, que em todo o monte. Mira, Porra. chegamos ao restaurante no que estaba o resto de TVG, porque isto estámoslo facendo solo, o digo cho eu. O resto de xente de TVG, Marcial, bueno, xefes que viñeron, están participando noutras cousas do festival e tal. Nós chegamos xa ca premisa de a tal hora temos que levantarnos que temos o directo. Entón, empecé a ver a carta, eu non entendía nada porque estaba en francés. Eu di en francés, pero non me acordo moito do francés. Entón, dixen, veña, unha ensalada que vai rápido e tal. Estaba moi rica. E nada, acabamos e dixen, vamos, que nos está esperando o Rodrigo. Que estrés, Rodrigo, de verdade, Despois hai... Eu sei que non foi por Vamos causa... bailar. Eu sei que não foi por causa dessa convidada. Manda lá vir a convidada que eu quero ver. Veña, que veña a nosa estrela. Permitía. Aí estamos. Hola. Olá! Iba a dicir que tal, pero como nos vimos de tarde. Sí. Tudo bem. Eu agora não sei falar francês. No, ela vai te falar galego. Imos ver que tal entende antes de mais, português. muitos parabéns pela tua participação, pela tua banda, pela tua força, pela vossa energia, por tudo aquilo que fizeram no palco. Vocês foram fantásticos, foi muito bonito, muito único, tal como nós na Galiza. Nós, na Galiza, quer dizer, não estou bem na Galiza, mas na Galiza havia aquela coisa mágica com as tanchugueiras. Vocês chegaram aqui e fizeram uma coisa tão única e incrível que foi fantástico. Muitos parabéns a ti e a todo o teu grupo. Vocês são incríveis, mesmo. Muito obrigada. Não sei o que dizer. Sim, obrigada. Sou un pouco tímida, non sei falar portugués. Nada, tú vas-nos falar en galego a tope, Sí, tranquila, galego, porque sí. che vai entender todo, porque falas maravillosamente. Imos aproveitar o tempo que esteas aquí, porque claro, nós pasamos a tarde contigo, pero esta xente que nos está vendo ainda non viu a entrevista que temos preparada. Entón, pois podemos contarlles un pouquiño do que estuvemos falando e logo xa verán a entrevista ben bonita e todo. Pois non sei, fálanos do que nos contabas da tarde, da túa experiencia co bretón en Eurovisión, bueno, esas cousas. Pero bueno, máis resumido, que quen queira ver a entrevista que vexa cando a subamos. Sí, pois primeiro non esperábamos ir ata Eurovisión. Somos 3 cantantes, somos cantantes de Festunós, o equivalente da Foliada Galega. Cantamos xuntas coñecémonos dende máis de 10 anos. Cantamos xuntas nos Festunós, algo moi alternativo, un mundo bastante pequeno, é un mundo aberto pero pequeno. Entón, era bastante increíble estar en Turín, estar na xira de promoción da Eurovisión, de recibir tanta exposición tamén nun golpe. Bastante raro para nós. Estábamos moi sorprendidas polo entusiasmo de Europa en xeral. Recibimos moitos mensaxes que estaban de xente moi feliz de que Francia leve unha canción en bretón, en lingua regional ou minorizada.
E sí, era bastante increíble para nós levar a nosa lingua nun gran festival así, que era a segunda vez que levamos bretón e que non sei cantas veces Francia levou unha lingua minorizada, pero non moito. Tamén era levou xa o córsego, a lingua de Córsega, Sim. e tamén creol de as Antillas, non sei como se dice tampouco. Mira o que te están As illas, dicindo, que Pois, por que ben como é que tu falas? falas galego tão bem? Eu tenho essa Claro. pergunta. Como é que Espera, tu falas espera, galego assim? antes de que o digas, que pensades vos, tanto o Rodrigo como o chat, como aprendeu o Magín a falar galego? E a Porque falalo tan ben. tem alguém na família que é galego. Unha tanxugueira, imaginas? É um familiar que é galego? Não. Sim. Sim. Non é Não. eso. Non tes familia galega, verdade, Magín? non. Non é iso. Então, estudaste na Galiza? Sí, eso. Oh! Sí. Com quantos anos é que foste para a Galiza? Un ano en Santiago. Tiveste um ano. Entón, Na faculdade, na universidade? sí, Sim. estudei filoloxía hispánica ali durante un ano e tamén aprendín galego, porque para min era normal aprender a lingua do país, como xa falaba bretón e que sei que é importante falar a lingua do país onde vivimos, pois para min era bastante natural aprender galego, sí. Uau. Claro que sí. Então É que foste em non- Erasmus, como estão a dizer aqui no chat. Foste num programa de Erasmus até à Galiza. Sí. E estudaste, qual foi o curso que tu tiraste na universidade? Filoloxía hispánica. Tamén a Facultade de Filoloxía en Santiago ten clases de galego para os estranxeiros. Ok, mas tu vieste, mas já estavas a estudar em França? Ou foste só tirar o curso lá à Galiza? Tu tiraste o curso em França, ou não? Tú estabas facendo a carreira en Francia e un ano de filoloxía e fixéchelo en Santiago. Sí, Sí, non? Ok. Xa, Mas o que tiraste em França foi filologia espanhola? Não. A carreira que tiraste foi qual? sí, en Francia era filoloxía hispánica tamén. Ok. Portanto, focaste mesmo na filologia. Por isso eu não estava a perceber isso. Eu pensei que podias estar a tirar uma carreira de línguas e depois foste fazer o galego. Ok. Mas porquê é que escolheste essa carreira? E depois viras cantora e és conhecida no mundo todo com uma música, mas és uma estudante de filologia espanhola. Porquê? Sí. Como é que Pois, aconteceu? Gústame dende moi pequena, gústame as linguas. Sí, francés, bretón, inglés e despois castelán e despois galego. E sí, por iso sí, estaba interesado no canto. E tamén, pois, como os pais sempre incitan a buscar unha carreira máis estable sí, que ser artista, que é un poquinho máis inestable que profe de castelán, por exemplo. Entón, quería facer isto primeiro, e logo en 2018 tiven a oportunidade de traballar con músicos profesionais bretóns de música tradicional actual do escenario dos festunós e concertos de música bretoa co Festival Intercéltico de Lorient. Tiven esa oportunidade tamén con Steren Le Guiu e outra moza que se chama Enoga, que formábamos un trío de Canariscón, entón o canto tradicional bretón.
esa oportunidade, ese grupo que ainda existe hoxe, diume as ganas de ser cantante profesional tamén. Entón, E vocês estavam à espera de serem vocês as escolhidas para representar a França? Estavam à espera disto? Ou aconteceu e ficaram tipo, uau, como assim? Pois, sí, non esperábamos isto. Encontreime con Alban, entón o mozo do grupo, Alban Iaes, o mozo que compuxo a música. E tú compuxeches a letra, que non lo dixeches pola tarde, que non sí. o sabíamos. Sí, escribín a letra de Fulen. Encontrábamos nun bar en Rennes, moi típico da cidade, de encontrarse nos bares, moi bretón tamén. Sí, escoitoume falar en bretón cos meus amigos e el entón dixen que cantaba tamén en bretón e el tiña xa o proxecto de facer unha música con voces bretoas, entón propusoume colaborar e eu dixen sí. Tamén dixen a Steren que agora cantan tamén no grupo do Festival Intercéltico que se chama IBEN, a xuntarnos neste proxecto. Logo, o manager de Alban mandou a canción que foi gravada entón en agosto no casting de Eurovisión Francia de C'est vous qui décidez. Foi elixida para estar na selección nacional e logo ganamos a selección nacional e así. Que non esperábamos ganar para nada, nin estar tampouco na selección final. Pasou así. Era moi raro. Dicíarnos pola tarde que había outro grupo favorito, que non erades vós, por eso non contabades, no? Que como que Francia xa tiña un favorito. Sí, Francia tiña un favorito que era SOA, un dúo moi talentuoso que nos gusta moitísimo, máis de pop, que cantaba en francés e un pouquiño en inglés tamén. Sí, nós éramos segundos nos bookmakers. Das porras. Sí, ao final non sei o que pasou. Ora, nós temos aqui algumas perguntas que entretanto fizeram. Estão a perguntar ou seja, se és professora de castelhano já és licenciada como professora e podes dar aulas, sim ou não? Desculpa, non entendín. A pregunta que tes aquí en pantalla, és profesora de castelán? Xa estás licenciada? Non fun ata o concurso para ser profesora. Ok. Pero pergunta 2. Espera. A carreira fixéchela, entón eres filóloga ou ainda non acabaches a carreira? Pois unha cousa é ser filóloga e outra cousa é ser profesora. Sí. Eu quería ser profesora, sobre todo. Vale. Sí. Porque en Francia non é exactamente filoloxía que estudamos, é unha mezcla entre literatura e historia. Entón, entre filoloxía e historia, sí. Entón, non é exactamente o mesmo. Mas sí, ao final da carreira podemos ser especialistas como investigadora ou profesora. Olha, e perguntam aqui como foi em Santiago, quando lá estiveste, se foste a um bar muito conhecido que já falámos cá, que era o Tarasca? Não é? Esther? Sí, o Tarasca. Conheces este bar quando estiveste em Santiago? Sí, non recordo non estou segura que estiven ali. Na zona bella. Así, que referencia che dou?
É numa rua de pedra. Bueno, xa, claro. O Momo sonache. Estamos aquí facéndolle publicidade a todo. Sí, o Momo sí. O Momo, vale, que estaba na carretera principal. Pois sigues do Momo e metías a man esquerda pola zona vella e xa estaba aí Tarasca. Seguro que estuveches, fijo. Sí, Olha, pode ser e que também sí. estou a perguntar, como é que é, quando é que vais fazer uma música com as tanchugueiras? Quando é que vocês fazem uma música com elas? Isto era giro. Vocês conhecem as tanchugueiras? Já Sí, estuveron xuntas. Sí, Contalle aí. falamos en Madrid, na pre-party de Eurovisión de Madrid. Era super guai. Estaba única que podía falar con elas porque non falan inglés e o resto do grupo non fala nin castelán nin galego, entón era un poquinho complicado, tiña que ser a traductora, pero estaba guai e si, falamos xuntas, temos obviamente moitos puntos en común, si, gustaríanos a Es, polo menos, e tamén a Alban facer cousas con elas, seguro. Cando non sei. E elas, o que é que elas disseram do teu galego? O que Cando te escoitaron falar, alucinaron co ben que falabas galego. Que che dixeron? Primeiro escribín un mensaxe en Instagram estaban como wow, fala galego, que pasa? E tamén, en Madrid estaban, dixeron de novo como falas galego, verdade? Sí. Isto tamén nos pasou a nós, porque nós, bueno, para poder conseguir todo isto que conseguimos falar contigo hoxe, Magín, que estes aquí e todo isto, o señor CRTVG falou co vosso representante, e de repente, onte, cando estábamos no avión, chegallou unha mensaxe en galego túa. Sí. Eu o primeiro que pensei foi, vale, usou o traductor. Que no, que a rapaza sabe galego. E eu, como vai saber galego? Falando galego, é toda entrevista en galego, é alucinante. É que, Olha, e já estiveste em Portugal alguma vez? Sí, porque non hai moitos volos entre Galiza e Bretaña, entón pasaba sempre por Porto. Ok, mas Como a já nós. estiveste fora do aeroporto, já conheceste alguma coisa, já viste, já comeste em Portugal, Este só quere falar de comida. já? Sí. Na zona do Porto sempre, ou já conheces o resto também? Sobre todo a zona de Oporto, tamén fomos que parece a Venecia, Viseu? Aveiro. Aveiro? Mm. Não, Viseu é onde está o templo de Diana. Aveiro, sim. E andaste nas gôndolas, nos barcos de lá. Aquilo tem um nome específico, os barcos de... Tiaguinho, como é que se chamam os barcos lá em Aveiro? Andaste nos barcos? Sempre sabes tudo. Andaste dentro dos barcos lá? Ou não? Non tivemos moito tempo. Probamos a especialidade, o ovo con azúcar. Gemada? Será? Como? Gemada? Sí, creo. Ou estás a... Não, será? Mas é que sobremesa? É um postre? Sim? Então se é um postre deve ser os ovos moles. São ovos moles? Sí, creo que sí. Que era, sí, como un ovo, a parte amarela do ovo, e sí con un sucre. Eu não sei. Será que é os ovos moles? Deixa eu ver aqui. Ovo mole. Sim, será ovo mole. Ai, espera aí que está-me a perguntar. A ver, ensina. Ovos moles de Aveiro, exatamente. É isto assim, vê lá. Não se vê nada. Sim, isso é. É isto. São os ovos moles, exatamente. E eram bons? Sí, un pouco, non estaba acostumbrada a iso, pero bastante bo, sí. São muito doces, non é? Tu já comestes? É super riquiña. Seguramente hai algo que non lle guste, pero
estás dando conta de que saca todo positivo? Sí, non estaba acostumada, pero estaba rico. É que é maravillosa. Tu já comeste, Esther? Eu Ovos moles? non. Não. Temos que Darme que levar. Que despois, cando despidamos a Marín, temos que falar aí das nosas cousas, Rodrigo. Claro que sim. Oh, Marin, e Itália? Já foste? Eu sou metade italiano, por isso também tenho essa curiosidade. Já foste à Itália? Sí. Onde? Fun a... ¿cómo se llama esta zona? No Toscana. norte? Na Toscana, sim. Sí, norte. Bueno, foi a Turín a Eurovisión. Home, É claro. Turín, obviamente. Home. A sério? Turín, Mas sí, e para além disso? Foste a Roma alguma vez? non. Não? Fun a Napoli, Firenze, Turín, Ah. mas non en Roma non. E gostaste muito de pizza ou não? Sí, sobre todo en Nápoles. En Turín un poco menos. Turín era más pasta. Helados tamén. Xeados. Perdón, non te quero corrixir, porque falas moi ben. Sí, claro. Que fago moitos castelanesmos en galego, porque é o que escoitas, claro, si hasta eu os cometo, tú aprendes escoitando a xente. E agora falando de Turín e das comidas e todo, como a experiencia ali, contábamos pola tarde que foi bonita pero intensa ao mesmo tempo, que case non tuvestes moito tempo a nada. A comer espero que sí, porque o Rodrigo preocupalle moito ese tema. Entón, a ver, contanos a experiencia en Eurovisión. Sí, entón era moi intenso. Temos moitos ensaios no escenario, entón non temos moita presión, pois temos moita presión, mas normalmente non temos presión polo aspecto técnico, xa coñecemos o escenario para o vendres e o sábado, que para os países do Big Five son os días os máis importantes, porque o vendres hai o jury show, a anotación do xurado, despois pois, a gran final o sábado. O primeiro ensaio saiu ben para nós, entón estábamos un pouco relaxados, que o escenario non é tan impresionante na televisión. É bastante mítico estar aquí, é o escenario de Eurovisión 2022, estamos aquí e que preparámonos durante 2 meses enteiros para este día, para estar neste escenario, entón neste sentido sí que é impresionante. Mas o escenario de Turín imaginaba unha cousa super grande e ao final era bastante de talla humana. O sea, non... Era un remolque ao final. Vocês tiveram problemas com o sol, com aquela coisa que estava por trás? Sí, o famoso sol. Sí, que pasou con iso? A ver. Sí, pois non, para nós non era un elemento central da nosa posta en escena. Moitos países, e ademais formamos parte dos últimos para ensaiar, porque os países do Big Five, como España, Reino Unido, Italia, Alemania, pasan por último porque non teñen as semifinais. Si non estábamos preparados aos problemas técnicos co sol, que non funcionaba, creo, porque non podía funcionar había un vínculo, creo, co río, a auga que corría do escenario e o sol. Creo que os dous non podían funcionar xuntos. Era a mesma tecla, entón, claro, dixeron, non pensamos ben. Era mesmo, o rio em si transformava-se no sol. Claro, estaba tudo conectado, dixeron... Foi para poupar dinheiro.
eles dixeron, malo será que haxa un país que use as dúas cousas a vez. Pomba. Pero sí, entón o equipo, a delegación francesa pudo reflexionar sobre como emplear o sol inmóvil, todo negro. E funcionamos así. Normalmente para nós tiña que abrir para que veamos a pantalla detrás, que estaba detrás do sol, que había máis imaxes de un pouco para a atmosfera mística de bosque e todo. Non era un problema maior, entón bastante ben para nós. Sabes que pasou con aqueles países que sí que tiñan, bueno, que pensaban centrar bastante eso, o seu espectáculo, vaya, que ao final como resolveron ou, bueno, si non sabes, si sabes algunha historia, vaya, do que lles pasara a algúns países. Tiveron que facelo todo de novo, pensar de novo toda a coreografía, toda a posta en escena. Foi o caso, non teño nomes de grupos que tiveron que facer isto, mas sí, foi algo bastante difícil para algúns grupos. Olha, e a after party foi gira? A after party foi gira? Aconteceu? Vocês foram? Foi gira ou não? Desgraciadamente en Turín non tivemos moitas ocasións para sair, o que eu creo que o que regreto, como se dice? Que Decidiron. O que nos contaches pola tarde foi que bueno, que lamentas, que sí. si agora si que saliríades ese mesmo sábado, pero estabades un pouco, o que nos contaches pola tarde, que estabades un pouco disgustados co resultado, non? Sí, un pouco. Sí, porque si non esperábamos este resultado, creo que ningún grupo que se quedou no bottom 5, como chaman, esperaba quedarse aquí, por suposto. Sí, non entendimos moi ben o que pasou, e entón estaba un pouco triste, por suposto. Tiven que pensalo, que sí, que relaxar, que vale, o que pasou, analizar a situación para superala. Ai, pobriña, pero, é que é o que falábamos pola tarde, que ao final, bueno, que o digo tamén nesa entrevista na que gravamos, que si chegan ir, si chega ir o galego representado por Tanxugueiras a Eurovisión, home, sería unha alegría para todos que quedaran en boa posición, pero ao final só gaña un, como nos decías tú pola tarde, e para nós xa que o galego estuvera en Eurovisión sería unha victoria, e para vós levar o bretón tamén o foi. Sí, exactamente. Sí, a nosa máis grande victoria era esa, de chegar ata Turín, era de ganar a selección francesa, de representar un país como Francia, que ten unha relación peculiar cas súas linguas minorizadas, de representar este país cunha lingua minorizada, a nosa lingua, ademais, coa historia que temos, sí, era algo máis simbólico, e en Bretaña ven isto tamén. Temos moito apoio dos bretóns, e sí, recibimos moitos mensaxes, por exemplo, de Dan Arbraz, que é un gran músico que tamén participou en bretón na Eurovisión en 96, e tamén Alan Stivell, que sí, que recibimos moito apoio de Bretaña, e iso para nós é todo. Moitas escolas tamén, moitos nenos e nenas que aprenden a canción, que bailan sobre a canción. Vin isto cando estaba en Turín e chorei moitísimo. Bueno, non sei se estás vendo o chat, pero que están todos aí contigo dicindo que non entenden ese resultado, que todos íbamos con vos, bueno,
Pois... Eu acho que é uma vitória para qualquer um dos participantes numa final da Eurovisão, já é uma vitória muito grande. O facto de tu ires representar o teu país, seja na língua oficial, seja numa língua minorizada, mas é sempre uma vitória incrível, porque estás a conseguir representar o teu país no mundo. Uhum. E vocês não só foram representar França com uma música bonita, única, porque isto que acontece muitas vezes nestes programas é vemos mais do mesmo. O top 5 de muitas pessoas são músicas que ouvimos todos os dias na rádio, muito parecidas. Vocês conseguiram levar uma coisa única que se calhar 80% das pessoas que viram a Eurovisão nunca tinham ouvido uma música em bretão, nem conheciam a cultura, nem conheciam o vosso grupo, nem este género de música tradicional. É uma vitória incrível para qualquer um dos participantes conseguir mostrar a sua cultura e a sua língua. E depois, isto da Eurovisão, como nós temos vindo a falar muito aqui, é mais política do que outra coisa. Quem ganha, quem tem mais pontos, é mais uma questão política e não uma questão musical, propriamente dita. Porque o público, quem vê, acaba por votar só 50%. Portanto, não representa aquilo que o público que está em casa a ver e que conhece e que gosta. Por exemplo, eu aposto que muitas pessoas hoje em dia conhecem a vossa cultura e a vossa língua minorizada graças à vossa participação na Eurovisão. E isso já vale por muito mais do que um top 3 ou um top 5 ou o que é que seja. Vocês levaram a conhecer a vocês, a vossa cultura, a vossa língua e isso é brilhante, é uma conquista, é fantástico. Por isso, muitos parabéns mesmo por terem conseguido mostrar-vos a vocês, a vossa cultura e a vossa língua ao mundo todo, mesmo. É que mira, se non chega a ser esa participación, nós estaríamos aquí hoxe con o tema este do Celtic Media, sí que estaríamos indagando sobre o bretón, pero non estaríamos facendo a reportaxe que estamos facendo. Porque temos o antecedente voso de que, pois mira, foron a Eurovisión por Francia, unhas rapazas que cantaban en bretón, quixemos contactar con vos, quero dicir, eu aprendín moito, todo grazas a que coñecín o voso grupo. Pois, sí, non sei que dixer, estou un pouco emocionada. Moitas grazas. Sí, tamén recibir o apoio de xente que fora de Bretaña tamén sí, para nós é boa é o máis importante, dá sentido a nosa canción, a nosa participación. Dende un principio era o noso motor para avanzar. Entón, ver que sí que ten eco para moitas persoas e era inesperable e sí, creo que é a cousa máis linda deste concurso. Era o que eu te ia perguntar agora, era mesmo isto. E a Maro, de Portugal, o que é que achaste da música que ela trouxe? O que é que achaste dela? Non digo isto porque estamos con xente de Portugal, mas era a miña canción favorita. Uau! Olha, estás a ouvir, Esther? Estás a ouvir? Estás a ouvir? Olha, mete os olhos na nossa amiga. Que tamén me gustaba Portugal, pero gustaba moito Moldova. Que Moldova, pasa? Non me poden gustar varias, ou que? Moldova tamén era giro. Dous estilos moi distintos. Creo que sí, Maro emocionou moito a xente. Moldova era creo que non había mellor en término de enerxía. Creo que en Moldova toda a Green Room levantouse e nos fomos a bailar con Subwoolfers de Norvegia e con We Are Domi de Chequia. Fomos así facendo zumba frente a así, o grupo moldavo era super guai e creo que Maro tamén bailou moito sí,
Era increíble, era o mellor momento da noite. Pero sí, Maro temos tamén moito cariño á súa canción, porque sempre estábamos cando ela pasaba en terceira posición e nós en sexta posición. Entón, cando estábamos poñendo o material, in-ears, todo o resto, escoitábamos no in-ears, escoitábamos a Maro cantar, vimos tamén na pequena tele na sala de preparación, ponían tamén o que pasaba na escena. Sí, era a canción de Maro, entón para nós era guai, moi boa preparación. Sí, falamos con Maro tamén en Turín. Falaram em que língua? En galego, espero. En inglés, porque estábamos con todo o grupo. Claro, Maro ótimo, fala ótimo. moi ben francés tamén. É? Sí, viviu 2 meses en París e ten un super bo acento e pensaba que viviu en París como en 2 anos, pero só 2 meses. Olha, Sí, e a Chanel? E a Chanel? Preguntan O que aí no chat acharam? que che pareceu España, a proposta de España, Chanel. sí, pois era impresionante a súa posta en escena, é unha artista moi talentuosa. Sí, sí, era super impresionante. Eu penso que Chanel podría ser ter unha carreira mundial, tal como outros artistas do momento. Penso en, non sei, parece moito incluso físicamente a Camila Cabello. Sí. Sí, espero unha colaboración entre Chanel e Camila Cabello agora. Ora, por acaso. Pois mira, de Eurovisión poden salir moitas colaboracións. Hola, mi Esa- bebé. Isso era Romanía, Hola, non mi era? bebé. Isso era Llámame, Romanía llámame. ou non? Uf, esa queda na cabeza como... Pero gustaches ou non gostaches dela? Para bailar é perfecto, logo non escoito moito este tipo de Mira, música. ves, é que non dices nada malo. Seguro que non che gusta, pero sacas o bo. É que canta máis xente coa ti, que lle saca o lado positivo a todo. Magín, eres maravillosa. Perdoa, continúa. Non podo dicir que para estar na posición de artista de ver tantas reaccións nas redes sociais sobre Fulen, sobre xente que lle guste ou non, ver comentarios negativos afecta un pouco. Non quero ser mala, ademais fomos na mesma competición, entón Xa, é é moi que linda. solamente é unha cuestión de gustos, non é... El tamén é moi talentuoso, canta moi ben, sí, a súa canción engancha moito, pero non é moi catchy. Pero sí, non podo dicir cosas malas. Claro. E olha, Já. em falar em gostos, o que é que tu ouves em casa? Quando estás sozinha, que género de música é que tu gostas de ouvir? En casa, o que estou acostumbrada a escoitar, pois escoito moito de música do mundo, non sei se ou música tradicional de outras culturas, de Bretaña un pouquiño, escoito os camaradas. Tamén gústame moito un trío que podría ser as tanxugueiras de Yemen, que se chama Uau! Eiwa. É un estilo parecido ás tanxugueiras, entón unha mescla Como é que entre se escreve? Como é que se escreve? Para eu pôr aqui. A, Sim. tic, Wa. Guión. Ua. Agua. 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 Ah, Sí, sí. Sí. Era A-W, W-A, sí. ok, agua, E creo ok. que é un rito, é un pouco como en
en árabe dicen como Eiwa, algo como... un pouco o Tandei en Tandei. árabe, creo. É tipo aquela música. Oxe. Ei, ya, É mais é daí que vem. Hoxe, despois da entrevista, estivemos aprendendo a canción que levaron Magín e o grupo a Eurovisión. E esta menda lerenda aprendí un pouquiño de Bertón. E poderelo ver moi pronto. Então diz lá. Que? Diz o que é que aprendeste em Bretão. No, hai que esperar a ver a reportaxe. Só uma palavra. É que non me acordo. Marina, ajuda a Esther, diz-lhe uma palavra. Bueno, Tande, sí, Tande. Tandei, sí. É o único que me acordo. Eso. Tande é lume. Tande é lume? Sí. Tande. Lo que dicimos para lanzar una canción o ir a un sitio como, no sé, imos o Tande. let's go tipo, en bora, inglés. let's go, Tande. motherfuckers. Let's go, Yeah. bora. Yeah. Sí. Pois. Cá em Portugal dizemos assim: mete a música, DJ. Cá é assim que se diz. Sabes o que é que agora falando de lume, bueno, tamén fixemos aí un xogo aprendendo expresións en bretón e en galego, bueno, así aprendimos varias palabras, pero o que non che preguntei como se di en galego é, bueno, aquí neste directo eu ás veces enfádome, entón unha vez dixen, só ás veces, entón unha vez dixen queimar o chiringo. O chiringo é isto, este programa, entón como se di queimar o chiringo en bretón? Chiringo. Tande e lume. Entón, queimar? Queimar entona. Antoni. Sí, o pode ser plantatón, literalmente plantar lume. Plantatón. Plantantón, a chirangón. Plantatón. Chiringón. Non entendí moi ben o que... É que, a ver, chiringo, en verdad non existe esta palabra en galego, así que está mal. É dicir, eu também não fagas sei como é que caso. se diz isso em português. Explica lá que eu nunca aprendi. Explica-nos lá. Professora Esther. A ver, chiringo está maldito. É unha palabra que me saiu e xa está. O chiringo pode ser mítico chiringo que hai na praia, por exemplo, non? O sitio, un bar na praia, que é un chiringo. É un bar. Sabedes? Mm. Pero que está na praia. Sabes? É un bar de praia. Pois é un chiringo. Caseta? Sí, que pode estar en, pues eso, en cualquier lado, pero eu asocio... Uma barraca! Barraca! Pois será unha barraca. Sí. Será? Barraca, sí. Pero pode ser tamén cualquier cousa, pode ser o noso chiringo, a nosa barraca do apuntamento lusófono, do Twitch, entón, pois eso é o chiringo. Sí. Así vale. que... Pues en francés tamén é baraque, en bretón sería... Plantatón de baraque. Loxen, quizás. Como? Loxen é unha pequena casa. Unha casiña. Vale, entón como é? Como é toda a frase que aí imos aprender? Plantatón de loxen? Plantatón de loxen. Loxen não é tipo loja, não. Plantatón de loxen. Loxen. O acento está sobre o O. Loxen. Pois imos lanzar un comunicado. Nós acentos percebemos imenso que tivemos uma aula sobre isso, não foi, Esther? Sí. É o loxen. Plantatón loxen. Imos lanzar un comunicado. Como daqui a un ano, Marín e o seu grupo. Ves, estou te poñendo a ti de protagonista. Como non veñan a tocar a Galicia no tramo dun ano, nós, Plantatón loxen. Loxen não parece a loção para esfregar no corpo, o creme. A loção corporal. Loção. Que é parecido com poção. Poção, tipo a poção do Asterix e do Obelix. Marim, tu, como
Tú coñeces a Asterix. Tu Sim. conheces o Asterix, não é? Esse é bastante famoso na vossa zona, ou não? Porque o Asterix também tinha qualquer coisa a ver É com celta, non? a Sim. zona celta, não é? Onde está? Asterix, de feito, é bretón. Bretón, claro, claro. O Asterix é Claro. brutal! E donde é o poboado do Asterix? Que eu quero ir. Está no norte, creo que o escritor, o autor de Asterix, colocou illa moitas veces nun pobo nunha aldea en Bretaña que se chama Erquy, está no norte de Bretaña. Vale, pois... Uau! Perdonade, señor rapaces, teño que Cerceda. facer aquí un pequeno alto. Espera, pois antes de que pares tú paro eu. Apunta que mañá vamos ao pueblo do Asterix. Para facer aí os vale. A ver, Conta lá, Carlos. antes de foi o nada, Asterix? no, eu só teño que dicir unha cousa, fago esta pequena interrupción para dicirlle a Marín que encontrarnos con ela foi unha das sorpresas máis agradables que pudemos recibir como galegos e como xornalistas. Pero eso xa o sabe. É maravillosa, Buenísima. de verdade, é unha pasada. Como fala, como se expresa, como é. Bueno, xa tes uns fans aquí para toda a vida. Eso para empezar. Eu Sí. sou teu Mira, fã. eu non quería que marchases, Marín, sin que nos contases un pouquiño a historia do bretón como lingua, porque o bretón é unha lingua que está en perigo de extinción. Tamén o noso programa ten que servir un pouco para Pero facer eso un está na pouco de alerta. reportaxe, home, non pasa nada. Sí, pero tamén hai que facer un pouco de alerta sobre o que está pasando en Bretaña para que, de alguna maneira, isto, bueno, podamos axudarnos tamén entre nós, non? Para que as linguas que están nunha situación máis delicada nos axudemos un pouco entre uns e outros. Pero, teño que facer unha pequena interrupción a esta entrevista. Non marches, por favor, Marín, porque temos que saudar a un compañeiro que ten que marchar. Ten que escapar. Vale, Oh. sí. Entón, Asterix. imos falar con el 5 minutos, ti queda aquí, non marches, vamos a dicir parabéns e logo continuamos contigo, de Vas acordo? de cantar os parabéns para ti en bretón. Perdón, espera un Quen segundo é que faz anos? que lle damos paso e logo continuamos contigo, vale, Marín? Espera, Vale. agora ímolo Non meter e marches. agora vos explico por que ven esta persoa. Ok. Então conta, Resulta quem é resulta que estamos nun Celtic Media, nós nominados co Digo Chou, pero hoxe xa daban uns premios. E daronlle un premio ao Malicia Noticias, compañeros nosos da TVG. Así que pase Brais do Val. Hola, moi boas, que tal, como estades? Bueno, antes de nada, perdón, de verdade, por romper esta entrevista que estaba sendo moi interesante, pero bueno, por temas de horarios temos que entrar agora. E, bueno, que tal? Pois estás de aquí xefe, tú estamos. aí, non? Sí, xa que non hai ninguén. Moitas grazas. Muitos parabéns. Olha, Obrigado. O vosso programa, e corrijo-me se estou errado, o vosso programa será parecido com um programa italiano que é a Striscia la Notizia. É mais ou menos dentro da mesma linha, não é? Pois pode ser, a verdade. Eu Agora acho mesmo que pillas-me sim. un pouco aquí, pero... Olha, eu estive a ver, eu acho que sim, e vocês são incríveis, é incrível. Gostaría que ver ese programa, pois moitas grazas, Rodrigo, moitas grazas a todos. Muitos E, bueno, parabéns mesmo. obrigado, moitas grazas. A verdade é que estamos moi Ides de festa contentos ou e... que? Sí, imos de festa, sí, imos para a casa a dormir, que estamos cansos, que levamos moito tempo traballado xa. Xa, pero hai que celebrar o premio. Sí, bueno, durante o fin de semana xa celebraremos, tomaremos algo para celebrar, pero bueno, xa estamos... Então convida aí a malta, vamos todos. Bueno, pois vente cando queiras, vindo todos que estades convidados, non pasa nada. Os galuzos. Pagades vos, iso sí, pero polo resto estás convidados. Pois nada. Antes de que marches, aproveitamos tamén que te temos aquí, aparte de darche os parabéns polo premio, a ver, que foi eso de Santa Esther? A ver... Explica aquí que bueno, Rodrigo e Marín, e resulta que neste programa fixeron estampiñas da Virxe María, pero ca miña cara. Explíquese Claro. eso, Brais. Sí, eso foi unha idea que se me ocorreu que, bueno, agora están os rapaces cas probas de EBAU de selectividade e nós fomos o primeiro día e era o segundo cando había os exames de lingua galega. E agora mesmo, pois, xa toda a axuda é pouca para os rapaces, entón, pois, no exame de lingua galega teñen que levar a Santa Esther para que lles axude e os protexa, non? Entón, tes moito fan ali na selectividade, é verdade que está todo o mundo encantado e... Sí, no. Que va? No, xuro, xo. No vídeo era en plan, sí, vale, grazas. Bueno, porque ao final xa sabes como é isto, hai que cortar, hai que editar e tal, pero sí que hai moitísima xente que se acorda de
de ti e de toda a galega, e a verdade é que é un orgullo porque moitas veces a xente nova sí que está un pouco cas novas tecnoloxías, cas redes sociais e non está tan apegada á televisión e vas ali e ves que a xente te coñece e tal e che dan as grazas por todo e a verdade é que é un orgullo tremendo, incluso máis ca este premio que evidentemente estamos contentos, pero bueno, o mellor premio é que a xente pola rúa che agradeza o que faz e estea contenta e alegrarlles un pouco día a día, que é para o que estamos aquí. Que guai, que bonito, Brais. Vamos a dar un aplauso. Como un poeta. A él, Aplauso Malicia Noticias. Tu falas E agora, muito bem. Marín, que nos cante o parabéns para ti en bretón. Sí. Vou intentar cantar baixinho porque teño compañeiras de piso. Ai, sí. E depois peta na Elas parede que e... acordem, elas que venham, chama-as também. Cantam todas juntas. Eu chamo o resto do hotel, vale? Son como... Days are blind, wending. Days are blind, wending. Days are blind, wending. Days are blind, wending. Moi ben, espectacular. ¡Bravo! Bueno, totalmente Qué guay. aleatorio este momento. Está Catan Xugueira Brentoa con Brais do Val. E non contaba con isto cando me levantei hoxe, a verdade. Que guai, que guai. Então, Bueno, mas Brais, tu já voltaste de lá ou ainda estás em Quimper? Já voltaste? Nós, No, é no meu. nós non temos ese poder, nós tiñamos que traballar. Veo un representante. Claro, xa mandamos a Esther, mandamos en representación de TVG, de Telemadrid, No, este representanos a todos, é un ser superior que xa vai ela e xa... Foi a Ai, Esther que eu que vos tamén viñen a representou. traballar, O que pasa No, é xa que traballo sabemos, desde muller. aquí. Claro, Mas si foi tú a le Esther traballas. que vos foi Un compañeiro representar ou vosso não? estuvo aquí, que dixeron que Sí, subiu. sí, tuvemos un representante e tal, o que pasa é que nós teletraballar, sabes, é complicado estar ali e aquí á vez, entón nós non puidemos, pero bueno. Sabes o que é, Brais? É que há pessoas que trabalham, tipo tu, portanto não podem andar a viajar pelo mundo a receber prémios como a Esther, que todos os dias está num Recorda-te o país, día que tuve ontem hoxe. num Bueno, país non diferente. Claro, ela está de festa e tal, pero claro, aquí estamos levantando o país, de pues festa nada, está non? Marcial Mouzo, que debe andar por Non me aí digas. na festa. Ui. Sí. Eu Está vou Marcial aí animado. con pichuelas. O Ui. Anda por aí, eu aquí traballando. Pois que entre Marcial despois con 5 copas a falar. Xa estou no convencendo para que grabe un TikTok comigo, xa o teño medio convencido. Sería unha fantasía total. É que é moi personaxe Marcial Mouzo, de verdade. E é unha persoa, oye, espectacular, teño que dicilo que Sí. é un tío fantástico, a verdade. Sí, pois xa próximamente TikTok con Marcial Mouzo. A ver Pois se o eso fichamos dele. po Digo Chueu. Dixo que lle molaba entrar no Digo Chueu tamén. Que non verá facendo TikToks. Hai que ver de todo. Pois sí. Bueno, Brais, non te Bueno. interrumpimos máis, que seguro que queres marchar para casa, que che van a pagar aí o chiringo tamén. Teño un pouco de fan, a verdade, sí, no, aí está, sí. bueno, evidentemente a Bom, xente o que xa é que acabou tu a... vais comer? O que é que vais comer? Tío, estás Vou obsesionado comer- coa comida. Vou comer un bocadillo, que non teño tempo de facer nada máis. Vou chegar ás 12 e pico a casa e non me Non vou lle poñer a digas facer unha fabada. eso, que a mí rifoume por comer unha hamburguesa. Tens de fazer um salmão, Sí, um salmão grelhado com umas batatinhas no forno, uma coisa assim, Claro. com brócolos e grelos salteados. Pode e ser? acabo de comer ás 7 da mañá. Xa para volver a traballar. Está todo Claro, xa pensado. empato con mañán. Bueno, pois nada, pola miña parte xa para finalizar, si me despedide xa, pois nada, darvos as grazas a vos, darvos as grazas a todo o mundo que está vendo isto e tamén á xente que nos ve dende a casa, que grazas a eles seguimos traballando. Por lo tanto, se pudesen seguir vendo, nos estaría moi ben, porque non quero que me despidan. Estás moi serio, No, pelotas. porque eu que quero é seguir pagando facturas, non? Xa non digo vivir ben, pero polo menos pagar a factura de auga todos os meses, así que nada, grazas a todos de verdade e bueno, que facemos o mellor que podemos e esperemos seguir facendo o mellor que podamos moito tempo máis. Claro que sí, un aplauso grandísimo e moitísimos Aplauso para parabéns vos. para Parabéns Brais, máis para unha Malicia vez. Noticias. Bueno, e moita Larga sorte mañá. Vida. Larga vidia. Malicia Noticias. Sí, mañá se non nos dan nada non pasa nada. Coñecimos a Magín, que é maravilloso, así que, Pues sí, mira, que mellor premio. xa levamos, claro que sí. Bueno, pues Despois nada. de festa con Marcial. Ala. Bueno, Bueno, grazas a Brais, todos, un un placer. beixo grande, moitas grazas por Muitos entrar parabéns, aquí obrigado. este tempinho. Sim. Veña, grazas a vos. celebrar o Até já. premio. Até já, Chao, até já. chao. Oh, muito bem. Bueno, pois Estavas xa a está. explicar o que é o xiringo. Explica lá. O chiringo.
Sí, xa está explicado. Estábamos falando de outra cousa. Era a Sí, de barraca. Asterix. O de Asterix. Estaba lle pedindo... Señor Cerretuga, mañá quero ir ao sitio de Asterix, por favor. Pois é. Vale. Ui, por que deixo de escoitar? A ver. Qual é que é o teu personagem favorito do Asterix, Marino? Creo que... non sei. Creo que Asterix É qual? Quen é ese? O velho? É o O que, druida. que non pode cantar, que canta tan mal que está atado nun, nun Eu non sei qual é árbol ese. durante na escena final sempre está comindo e está o músico atado a un árbol. É verdade. Sí, sí. Buah, Cobarde. que Que recordos. E o teu, Que- Esther? Qual é que é o teu favorito? É que xa non me acordo de todos. O Obélix tiña un cadeliño. Tem. A mí É o gustábame Idiafix. gustábame moito o cadeliño. Sí, pois, É o Idiafix. Olha, a Tu Beatriz vês. também diz que é o Idiafix o favorito. O meu é o Obelix, porque ele quando era pequenino caiu dentro da pressão claro. e ficou todo forte para sempre. Estás a Tu ver? vês. Eu gosto muito dele. Que anda sempre com o menino atrás. Eu adorava os desenhos animados do Asterix e do Obelix. Adorava. Pois sim. Opa. Bueno. Quero muito ir máis? conhecer também a aldeia do Asterix. Pois ven para aquí, colles 40 Eu voos quero como a muito nós conhecer. e xa está, xa chegas. Não, eu vou a nado, chego primeiro, vou a nadar. Espera, que o señor Cerretuga está se poñendo nervioso porque vamos falar da historia da lingua bretoa. Xa recordando a escaleta. Non, home, non, que hoxe non hai escaleta. Non há escaleta Que hoxe é festa. A Como ver, então vá, conta-nos lá a história da língua a historia do bretoa. bretón, pero así a grandes rasgos. Pois a historia do bretón Então, mas pois espera, tens de fazer uma introdução. Tens de dizer tipo assim: senhoras e senhores, agora a história do bretão. Aliás, a Esther pode dizer isso. Vá, Esther, diz tu. Vale, E a Marine, que como logo especialista, isto conta. córtase para redes. Bora. Senhoras e senhores, dende o apontamento lusófono, com todos vocês, a história do Bretão, como se diz em português? Bretão. Do Bretão. Pois, agora, pois, si, o bretón é unha lingua celta, tal como o galés, o cornuallés, tamén o gaélico irlandés, o gaélico escocés e o gaélico da Illa de Man. Son, entón, 6 linguas celtas e o bretón é a única que está falada no continente, no continente europeo. Sí, gostanos dixer isto é máis impresionante. Entón, sí, é unha lingua que ten agora, nos anos 50, contaba 1 millón de falantes e agora solamente 200.000, entón representa 5% dos bretóns, porque somos máis ou menos 4 millóns en Bretaña. Entón, é pouco. Podese entender de certa maneira porque hai outra lingua tamén en Bretaña que é o galó, que é unha lingua latín, unha lingua que parece ás outras linguas faladas no norte de Francia, que se chama en francés, dicimos lingua de Oi, que non ten nada que ver con hoxe en castelán, pero Oi significa sí en bello francés. Tamén nestas linguas o que tiñan en común estas linguas do norte, latinas do norte de Francia, de dicir oi, sí, oi, as linguas de oc dicen pois sí, oc. E agora é o en occitán, por exemplo. Ou catalán tamén, creo que se dice sí en catalán, pero antes era máis vinculado
co provenzal e co occitano, creo. Pois, si, entón o bretón é a única lingua celta de Francia. Si, foi prohibida a partir sobre todo durante a Terceira República, entón finais do século XIX en Francia, tamén ata mediados do século XX, foi prohibido, ou máis ben a xente incitaba aos bretóns a falar francés e abandonar a lingua bretoa, que estaba considerada como unha lingua máis pobre, unha menos importante que o francés, máis pobre, que o francés representada a lingua da República, a lingua do progreso, que si os bretóns querían ser máis elevados socialmente, tiñan que aprender o francés para poder traballar en toda Francia, ou poder traballar punto, para sair dos campos tiñan que aprender francés, que sí, que moita xente viu a lingua bretoa como unha vergonza. Por exemplo, eu teño moitos amigos que os seus avós non lle gustaban que eles estuden bretón porque era un peso para eles, entón non entendía que os netos falen bretón. Non é o caso da miña avoa, que estaba moi orgullosa de que fale bretón. Eu e o meu irmán tamén. Entón, na nosa familia non foi un problema para aprender bretón, pero en moitas familias sí, era. E o que non se atrevían a falar bretón cos netos, porque non é o mesmo bretón, como dicen sempre, que o bretón que aprendimos na escola é un bretón máis literario, o bretón dos nosos avós é máis popular, é máis falado, e ten hai moitísimos dialectos do bretón en Bretaña, que hai diferencias entre unha aldea e outra, falase un bretón distinto. Entón, sí, para unificar todo, as escolas como Diwan, que son as escolas en inmersión en bretón. Mañá imos a unha a gravar. Sí. Teñen un sistema que non son moi numerosas. O bretón ensinado nestas escolas é máis, unificado, máis literario. Podemos falar de todo agora en bretón. Pois hai máis xente nova que o fala, mas dentro do 5% das persoas que falan bretón, hai 70% que teñen máis de 70 anos. Entón, Fogo. é unha situación bastante... Está en peligro de extinción, e creo que a UNESCO ten un rexistro das linguas, teñen 5 niveles, o número 1 como inglés, ou francés, ou castelán, que todo moi ben. Despois, o bretón queda creo que 5 é a punto de morer. Bretón está no nivel 4. Entón, non está super guai. O facto do mundo avançar tanto e haver tanta industrialização acaba por haver uma globalização geral e quase que é obrigatório. Agora já não, graças a Deus, os jovens estão a tentar ir beber a tradição, mas houve os anos dos que foram os nossos pais e os nossos avós, que as pessoas eram quase perseguidas por serem terra, por serem agarradas à terra, por terem as suas tradições.
e esta questão toda da globalização veio trazer muita coisa positiva, porque hoje em dia todos temos telefones e todos tiramos o nosso café numa máquina e é tudo fantástico, é igual no mundo todo, mas estamos a perder a originalidade, estamos a perder os costumes e as tradições específicas de cada sítio, e é uma pena isto estar a acontecer, mas graças a Deus que os jovens de hoje em dia estão a voltar a agarrar as tradições e os costumes, lá está, dos avós, dos bisavós, e a voltar a sermos diferentes. Porque o que nos torna tão bons e tão bonitos como raça humana, é sermos tão diferentes, ao sermos todos iguais, sermos tão diferentes e cada um na sua especificidade. É uma pena isso das línguas. Quantas línguas não estarão como ao bretão, sem nós nem nunca termos ouvido falar delas? Quantas línguas não estarão quase para morrer? Se o bretón está no nivel 4 e o 5 é o peor, cantas estarán no 5 xa. É que é unha tristeza pensalo. A ver se nos respondes a esta pregunta que nos pon aquí Vilosada 14. Si pensas que se Francia defendera constitucionalmente as linguas regionais de Francia, paralizaría a perda de falantes. Pois creo que sí, que o feito de que o bretón, como outras linguas minorizadas de Francia, o feito de que non estén cooficiais, fai que, por exemplo, na educación non hai bretón por todas as escolas ou todos os colexios. Temos realmente que elexir a lingua, elexir aprender o bretón, non é algo moi evidente. Temos que buscar esa lingua igual para falar. Falei hoxe esta tarde de burbulla. Temos que entrar nas burbullas que falan bretón. Hai algunhas en Rennes, por exemplo, hai nas cidades, mas é o mesmo, temos que buscar, non é como, pois sei que para os galegos a situación no galego non está super guai tampouco, mas para min era unha maravilla escoitar xente falando en bretón, en galego, aunque a maioría da xente que escoitaba falaban en castelán, o feito de escoitar así, sen buscar o galego, escoitar xente falando a lingua do país, para min era, wow, un gran cambio, estaba, pero si pasaba en Bretaña sería enorme. Pode pasar nas pequenas aldeas, ou se por casualidade total, non temos moitas ocasións de escoitar o bretón así. É que Vocês têm tamén alguém como a Esther que divulgue, ou seja, como a Esther é para o galego na Galiza e no resto de Espanha, vocês têm alguém assim? Xa falamos de tarde, non? Sí. Temos un programa para nenos que para aprender cousas que se chama Napetrata. É unha amiga de instituto que o fai con outro mozo. Temos tamén un talk show, se pode dicilo así, en bretón. Temos un premio das cousas en lingua bretoa, que se chama Prisiu, de Francia 3, a cadena regional de Bretaña. Pero tedes presenza nos medios, na televisión, un programa que explique galego, Xesús, Bretón. O bretón. Non hai, creo que non. Quizás na radio. Mas nas escolas todos os nenos pequenos estudam bretão ou não?
Ou estudam francés? Não. Francés. Logo, hai algunhas escolas públicas que teñen bretón, a mitade do programa en bretón e a outra en francés. Eu fun nunha escola así, unha escola pública, e logo as escolas Diwan que están en inmersión total en bretón, que son como 40, creo que hai 40 escolas así en Bretaña, 6 colexios, quizás 7 dentro de pouco, e agora 2 institutos. Non é moito, en toda a Bretaña, en todo o mundo. Entón, sí, non é moitísimo. Iba a dicir antes eu que falábamos pola tarde, reflexionando, cando nos vimos e te entrevistamos, que quizáis tamén... Porque, bueno, claro, a tua visión sobre o galego, cando estuveches en Santiago, claro, é moito máis positiva que a que podemos ter cualquera de nós, porque, claro, tú eres desta situación que nos estás contando. Pero tamén é certo que en Galicia eu falo galego e unha persoa fálame en castelán, pero, o sea, entendémonos perfectamente porque son linguas máis próximas e que son linguas que, inda que non fales galego, podelo entender perfectamente. Pero no caso do bretón non é tan similar, non? Non, como, sí, non se pode entender bretón só co francés. Co francés. O único que é moi similar agora, que non era o caso antes, é o acento, que agora a xente nova que fala bretón fala cun acento afrancesado, ou un pouquiño bretón, mas moi francés. Unha evolución. Sí, pois unha evolución bastante lóxica, porque non hai moitos lugares onde escoitar o bretón co acento. Tu falas o bretão original ou já falas com o acento francês? Unha mescla, depende con quen falo. Se falo cunha persoa que máis maior, vou poñer un acento que non é tan forte como unha persoa maior, máis parecido. Cando falo con xente nova, teño máis acento francés, sobre todo con xente que aprendeu en Diwan como eu. E estavam aqui a perguntar, essas escolas de imersão, onde se fala bretão, há escolas dessas que são públicas e outras que são privadas, ou é só privadas? Como é que funciona? Hai escolas públicas onde hai a mitade do programa en bretón e a outra en francés, que solamente é a mitade da escola, ou na escola hai unha, non sei como unha carreira bilingüe. Senón, o resto das escolas todo en francés. Para o caso de Diwan, é unha escola privada laica, e tamén asociativa. É unha asociación, Diwan. Entón, sí, temos eso, e temos un terceiro caso, son as escolas católicas privadas, que teñen tamén, como as públicas, que teñen unha carreira bilingüe e todo o resto monolingüe. Tu imagina, eu não sei se queres ter filhos ou não, mas também não te vou fazer essa pergunta. Mas caso tivesses uma descendência tua, querias que estudassem em escolas onde se estuda em bretão, em escolas bilíngues ou em escolas francesas? Onde é que os metias? Pois se hai unha escola de Diwan preta de onde vivirá en Diwan, entón as privadas laicas, senón pois bilingüe, pero é certo que sería nunha escola que aprendería en bretón. Queres manter isso vivo? Claro que sim. Boa. Eu xa tiña clara a resposta, xa que... Sí. Sí, señor. Bueno, Rodrigo, non sei se ter máis dúbidas para facerlle a Qual é
a melhor comida que uma pessoa pode comer se for à Bretanha? Gosta de manteiga? Quer dizer, eu vou daqui até à Bretanha para comer manteiga? Não. Tem que comer qualquer coisa. Será algo que leve manteiga, não? Que leva manteiga. ¿no? Posso gostar. Sim. Sí. En Bretaña temos manteiga salada. Para nós non existe a manteiga sen sal. Para nós non é manteiga. É algo moi... É como unha religión en Bretaña. Temos un pastel na miña vila de Orixe que se chama Douarnenez. É un pastel que se chama Queen Amon. Significa pastel de manteiga. E eso podo conseguir en Camper? No, sí, ¿no? Claro. Sí. Como é que é? Queen Manhan? Sí, creo que a panadeira, unha panadería. Como se dice? Pastelaría. Panadería, ¿no? Bueno, ¿cómo se escribe? Panadería, sí, panadería. Sí, que se chama Larnicole, Larnicol, que fai bo cuñamón. Espera aí, que eu não... Bocanhan, tens que dizer como é que eu escrevo isso. Bocanhamon. Vou escrever... Mandes-no por WhatsApp. Ou escrevo aqui no chat privado. Sim, escreve que é... Coninhaman. Vou-no buscar. Estás a ver? Vê lá a diferença que eu escrevi. Eu escrevi Queen Manhã. E afinal é Queen Yaman. Ok, Queen Yaman. Isto soname moito. Había unha cousa parecida no almorzo hoxe, Pero igual non é o mesmo. Exatamente. Non é o mesmo. Sí, é isso mesmo. Que rico. Eu quero comer desto. Cunhamã, que é o pastel de manteiga. Mas vocês comem mais carne ou mais peixe? O que é que se come mais aí de comida a sério? Son vegetariana, então... Vegetariana? Ok, sí, ok. Como un pouco de peixe. És vegetariana há muito tempo? Sí, fai 10 anos que son vegetariana. Ok. Sí, e achaste que foi difícil a adaptação de comer tudo para passar a ser vegetariana? Ou achaste que foi fácil? Aí é um caminho fácil, porque também depende das zonas do mundo. Por exemplo, a Bia era vegetariana, mas depois foi em trabalho para a Tailândia e diz que na Tailândia teve que deixar de ser vegetariana porque não tinha o que comer no dia a dia. Era impossível ser vegetariano. Aí na Bretanha, pronto, é Europa, não é? Portanto, há de ser fácil conseguir ter uma vida totalmente vegetariana. Rodrigo, eu sinto interrompirte, pero enganchaches nunha silva, está nos rifando, señor CRTVG. Quedanos pouquinho tempo para acabar o directo, entón eu quería aproveitar xa para pechar esta historia bretoa con Marín e ca lingua bretoa, pois que nos contes un pouquiño, brevemente, a túa propia historia persoal co bretón. Sí. Xa sabemos a historia do bretón, agora queremos saber a túa. Sí, pois eu aprendín bretón nunha escola, mas os meus avós falaban, toda a xeración dos meus avós no lado maternal falaban bretón entre sí, entón teño, sí, estas dúas percepcións do bretón, o bretón literario e tamén o bretón popular. Logo seguín no colexio, no instituto. Tamén a miña relación co bretón está moi vinculada co canto. Aprendir cantar en bretón na escola primeiro e logo no colexio, onde encontrei unha cantante que se chama Louise Brel, que é unha cantante moi famosa, era unha cantante moi famosa en Bretaña, falleceu en 2020, que era tamén a filla de tres das primeiras tanxugueiras bretoas, ou neste caso son máis como
As tanxugueiras serían máis como as Juagues de Guadec, as Irmás Guadec de Galiza, neste sentido, que era un trío de mulleres que cantaban en bretón. Entón aprendín o canto tradicional aquí, e no canto tradicional levan tamén o bretón popular, porque as cancións foron escritas e cantadas dende moitos séculos, entón leva toda a riqueza do bretón popular nas cancións, e así seguín cantando e aprendendo bretón ao mesmo tempo, e sí. E así foi como chegou a Eurovisión o bretón. Sí. Marín, de verdad, que día máis bonito nos fixeches pasar e cuánto aprendimos hoxe contigo, de verdade. É que eu non tiña ningún coñecemento sobre o bretón, o sea, cero. No avión íbamos falando Carlos e eu sobre datos do bretón e eu, só estes falantes, non sei que tal, pero é que non tiña noción ninguna. Rodrigo, non sei tú se xa coñecías algo da cultura não tinha a noção o que era, sabia que havia as nações celtas, também sabia, mas nunca tinha falado com nenhum representante da Bretanha e foi um prazer incrível estar aqui com a Marine, conhecer a história, como é que aprende e a luta que tem diariamente para que esta língua continue viva e a ser reconhecida no mundo. Imos pechar cunha mensaxe positiva dentro desta historia non tan bonita, aínda que Magín, como di Héctor Anjo, é un ser de luz, é maravillosa, todo di cun sorriso, bueno, que dicían aí no chat que seguramente grazas a ti bueno, e a máis xente como a ti, que ao final, bueno, estás hoxe connosco porque fixeches o que fixeches en Eurovisión xunto co resto do grupo, pero que seguramente tú, o grupo AES e moitas máis, bueno, ainda non aprendín a pronunciar o nome, AES, sí, moi ben. AES, vale. AES, é como se perguntasse, eu sou bonito, AES? Bueno, pois iso que seguro que inspirades a moitos nenos e nenas, como están facendo en Galicia as nosas tanxugueiras co galego. Oxalá sexa, bueno, pues, eu que sei. Oxalá se poida cambiar un pouco a historia do bretón. E se vides a Galicia, oxalá nos traíades boas noticias e nos digades, pois estivemos nun concerto e os nenos dixéronnos que queren aprender bretón ou que sexa. Pois moitas grazas pola invitación, foi un placer tamén para min. E si, de falar de novo en galego, fai moito tempo que non Pois perfecto, de verdad, tes o 10 do digo cho eu, adxudicado para ti. Moitas grazas. E repito, chicos, oxalá vernos pronto por Galicia e que oxalá sexa nun concerto, porque de verdade está tardando en vir, a xente vai se poñer louca cando te escoite falar así de ben galego. E eu quero muito ver un concerto vosso tamén. Pois sí, pois vides a Galicia e logo a Portugal. Volve, Carlos. Perdón, teño que entrar. A ver, teño que entrar máis que... Non se me ve moi ben, incluso non hai moita luz e tal, pero estamos xa nos minutos finais, que xa estamos a piques de terminar o programa. Eu reitero o agradecemento a Magín pola súa presenza esta noite aquí. Foi absolutamente maravilloso. Quero que saibas que tamén no Twitter hai moitísima xente que está dicindo que maravilla. Nos cada vez que hai alguén que emprega tan ben o noso idioma, que ven desde fora e que mostra este interese e que fala, pero case a perfección, estamos abrallados e anímanos moitísimo. Entón, oxalá todo isto que estamos facendo, todo o traballo que facedes aí o Albón e a ES e a música bretoa, todo isto sirva para que cambien as cousas a nivel de estatística aí en Bretaña. Aquí en Bretaña, porque estamos en Bretaña. De feito, este programa está feito non en Galicia, quero dicir, porque non hai ninguén en Galicia. É verdade.
Eu não estou Estamos os dous também. en Bretaña. Maguín tamén está na capital de Bretaña. Rodrigo está en Portugal. Isto é galego internacional de verdade. Que forte. Os galusos a conquistar o mundo. Así que é unha pasada. Entón, para terminar, e xa que falamos de nenos, Esther, recorda que é o que temos o martes. Que temos o martes que ven? É verdad. Que temos o martes que ven? O martes da semana que ven imos facer a gala de entrega de premios do Digo eu, na que están convidados, por suposto, todos os finalistas, pero como somos tan simpaticísimos, pois imos regalar entradas para ata encher aforo, para que veña quen queira, é dicir, pode vir xente que nos está vendo agora. E como é que fazem? Escribir un correo a digochueu@crtvga.gal, decidesnos aí que queremos 4 entradas, queremos unha entrada, e xa está. Já está. Mas espera, esqueceste de dizer que quando escrevem o e-mail têm que dizer o Rodrigo é lindo. Vale. Para poder entrar. Ter E a Esther tamén. Eso era un anuncio. E o segundo anuncio que tamén podemos confirmar hoxe, esta noite, é que finalmente vai haber encontro entre o Rodrigo e a Esther en Portugal! Sí, conseguímolo! É verdade, vamos sim, estar os dois senhores. xuntinhos! Em Portugal! Olha, Esther, vais comer muita coisa. Vale! Xa te cargas tú, non? Vou tratar Contamos que, Maguín, que ti es nova nesta historia. Eles dous levan facendo o programa desde hai máis dun ano. E Rodrigo visitou Galicia xa 2 veces. E a Esther Esteves nunca pisou Portugal, salvo o outro día que pisou Portugal para vir para aquí, para Bretaña. Unha loucura. Pero a fin de semana que ven, non? Esta fin de semana non. A fin de semana que ven, Esther vai presentar ou vai copresentar un programa coa RTP portuguesa, porque facemos un programa en colaboración coa RTP portuguesa que se chama Aquí Portugal e entón está feito polos dos, polas dúas televisións en conxunto. E entón Esther vai a representar o lado galego. E estará tamén ven o Rodrigo de convidado, que ben, que guau. E agora para que a felicidade sexa total, o que temos que esperar é, como dicía Esther, que como máximo daqui a un ano o voso grupo poida vir por Galicia a facernos unha visita porque nos faría moitísima ilusión. Sería un verdadeiro placer, Maguín. Imos facer todo o posible para que veñades. Digo eu todo é posible. Nós facemos maxia. Mira quantas cousas fixamos hoxe. Eu vou-vos ver à Galiza, de propósito, também. Ves. Gostaríame moito tamén regresar a Galiza. Hai que ir xa pechando o chiringo famoso. Así que... Non me quero despedir porque tardei tanto en entrar e estaba tan triste que agora quería seguir falando. Claro, pero xa sabes que isto ten un tempo limitado. Xa sabes, xa, como funciona isto, non? Que mal. Bueno, nada, pois despedímonos xa todos xuntos ou como queredes facer? Sí, podemos fazer así unha despedida conxunta nada, despedir do chat que... em bretão. Como é que se diz obrigado e adeus? Boas noites em bretão. Nosvad. E grazas, como se di grazas? Tregare. Oi. Tregare? Tregare. A ver, é que hai unha posibilidade de que mañá... No, espera un momento, esta temos que dicila ben porque imagínate que mañá nos dan o premio, tenemos que agradecerlo en bretón, digo eu, en Bretaña. Vou escribilo. Nosvat tregarte. Tregardé. Eu non sei, a min esquécense máis palabras. Eu vou dicir tande. Podemos dicilo. Tande é o xiringo. Sí, galegos dicindo bueno, que igual non nos dan nada, Olha, o Diogo Moraguete já pôs aqui no chat. Nosvat tregardé. Non, está aquí no chat este. Pero non é así, escribes así. No, está no chat privado de Marín. Vale. Tregare. Sí. Ese Z final hai que pronuncialo ou non? A Z se pronuncia en certos lugares e eu non pronuncio os... Vale, entón vamos con tua variedade dialectal. Trugaré. Nosvat tregardé.
Eso que é grazas? Sí, eso é graza. Sí. Nosvat é boa noite. Sí, Nosvat, boas noites. E Tregaré boas noites, Nosvat. Vale. Então, mas espera aí, dizemos Nosvat Tregaré ou Tregaré Nosvat? Qual dos dois? A mí vai ser Nosvat Tregaré. Ok, Nosvat Tregaré. Mira, eu creo que se nos dan o premio imos estar tan nerviosos que xa non nos imos acordar de nada. Eu, de hoxe, o sea, de agora, de 5 minutos xa non me acordo. Porque escreve na mão. É moi complicado. Sí, escreve na mão e amanhã lês. Nosvat Tregaré! Tregaré. Vamos, então, mas temos de dizer todos ao mesmo tempo. Sí, veña, que levamos 5 minutos para a despedida, a ver. Claro, isto é o de sempre xa. Este é o de sempre. Bueno. Veña, pois entón que despídete en bretón, entón, Esther. Sí. Nada, xa mos que Tregaré, Don Suat, Tregaré Marín por estar aquí, por regalarnos, porque foi un regalo o día de hoxe, cando teñamos todo editado, todo que gravamos contigo, bueno, ides alucinar vai ser todos, a bomba. porque é material super bonito. Nada, Rodrigo, que xa nos vemos a semana que ven, e vémonos no aquí Portugal. E o resto, o resto, se nos queredes ver na festa da entrega de premios do Digo Show o martes, xa sabedes, escribides a digoshow@crtvk.gal e ali nos vemos, que non paramos. Así que, ala, Tregaré. Nosvat! Gracias a todos. Gracias. Yoho, mañana todos con Yoho, Yoho. Tregaré, Nosvat, Tregaré, Yoho. Ala, chao.